بسم الله الرحمن الرحیم. ام انسان جبو چه هاتنه في دنیای گنی جماعت مسلمان دما ام بري خبدن في كائناتا كور فرح ود مخلوق خدا دا بفكرن امي ببینن چه تشتي خدا خلق کربه هي هدف و آرمانجك وي هيا ايدي جحمو فرد كائنات هاري بقيمات وبرومات هي انسانا هدف و آرمانج و مقصدا و انسان جبوي هاتي خلق کرن جي مقصد و آرمانجا وانين ديتر قلق بلنتر لورا اصل جي هدف و آرمانجا خلق کرنا مروف ناس کرنا خودی کائنات یا هم پر فردین کائنات جبو خدمت انسان هاتن وجوده مثلا خدا وها کرم که دبیجه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سورة بقرة آية 29 خدا دروی زمین دا چتشت خلق کریا هموش بو خدمتا و انسانایا زاناین ایرو روجو هیب و ستیر کانجی جو کر عرده قبول دکن یعنی روجو هیب و ستیر کن دا عظمان دا جی جبو مروف خدمت دکن لوراد بیجن علاقه وانا زیده بروی عرده دیا خدا دا بیجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون جلي إنسانا ما قيهن قمان دكن ما بيهودا و بي آرمانج خلق کرنا و هنه داوید جي ونگرن بالما دبي قو تشتين ديتر هدفا هبونا خواه نزانبن لأم إنسان مجبور هدفا هبونا خواه بزانن و فهم بكن ناخوا امید داویدا حساب خواه گران بدن دما مروفک برکه دا بمشه و نزان وی بکوده دوچه و پاشی پریشان ببی خدا بیجه ایحسب الانسان ان یترک سدن سورة قیامت آیت 36 ماقی انسان گمان دکه و بے حساب و سؤال سربست بیتا بردان نخیر و روژه حشره جحمو کرن و گوتن نخوا حساب بده اگر وی دنیای خدای خو ناس کربه سعادت و خوشی ابدی یاویا اگر وی دنیای لپی نفسا خوچویا و خدای خو قانون وی و حلال و حرام وی ناس نکربه وی لبر چاوین وی خدا فرمان بده عالم حیوانان و ببیجه کونو ترابا گلی حیوانان وظیفه و قدیه ایدی حمو ببن حریم انسان گناهکار جی و خوزیا خواب حیوانا بینه بیجه یا لیتنی کنت ترابا سورة نبأ آیتا 40 خوزیکا ایرو از جی وکی وان حیوانا ببو ما خولی لی بیهوده او روش حیوان جی جوی کسی خدانناس برخودارتر و بختیارترن گلی خوشکو براین عزیز و هجا جبو هبونا ما انسانا دو هدف و آرمانج هنا یک جي أبا خداد بيجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني سورة الزاريات آية 56 ما جن و انسان خلق کرنا جبوگو جمر عبادت بکن و بی هواي مناس بکن لورا دما مروف لميدان حشره جبو حسابا خود حضور خدا دا بجبن خداش کسی را نبیجی چرا تا الکتریک یا تلفون یا تلویزیون ایجاد نکرن یا چرا تا حیب و ستیر کشف نکرن لوی پرس بکی بیجی تا چرا من ناس نکر تا چرا پیغمبر من ناس نکر تا چرا حلال و حرام من قبول نکرن تا چرا فرض و واجب من بجی نانین هم انسان جبوگو في دنیای اعمار و آوا بکیجی هاتی خلق کرن خدا بیجه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سورة بقرة آية 3
أي محمد ويدمي بين بيراوان پوت پرستان گو خدای تج ملائکتان رو گوتبو براستی از دخوازم دروی زمین دا جبو خو خلیفه کی يعني يكي جو بنابي من روي عرضي آباد بكي خلق بكم ايدي بشي جو خدا مروف بهش وبعقل خلق كريا وإعمارة دنياي جي سبارت يوي لازم اوجي هدف وآرمان جا خلق كرنا اخوا فهم بكي وبزاني جبو چه هاتيه في عالمي اهلي باوريه في حقيقتي فهم دكن لأهلي إنكاري فهم ناكن لورا اوانان باور دكن جو صرف جبو ذوق و خوشیات چند روشن في دنیای هاتنا جوقا باوریا وان باخرت و بحساب و جنت و جهنم نينا خداش بوان وهاد بيجا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون سورة بقرة آية 171 روشا وان انكار كرنا وكي روشا بازا شوان بسر وان دا دقيرة او باز بغير جقيرين ودنگ شوان تتشتك ديتر نابهيزي وفهم ناكي لورا اوان انكار مندان كرن گوداريا راستيه ناكن لالن دقل گو دزاننجي راستيه نابيجن گورن دقل گو آيتين خدا ومعجزاتين بيخمر بچاوين خود بيننجي باور ناكن بل راستا خدا قوتيا ما خدا قوتيا نحيوان لوكي حيوانان لولا شكلوان إنسانا لمعنوان حيوانية لولا جبوان حدود إلهي نين نفسوان چبخوازي وصا دخن ودخن دا عالم وان دا حلال وحرام نين لطي كيف الزوقا خود دقارن أرمان جاكوان جبو كيش تيمرن نينا جدرد و مصيبت إنسانا غم ناخن زرار و پریشانیا کسن دیتر جبوان قط نمهمه لیدما جکیف و زوقا وان که ماسی کی چه بے دنیا الوان تنگ دبے خدا بیان حال وان دکه دبیجه ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سورة أعراف آية صد حفتونه براستي مججنان وجمروبان قال كسين گنهكار جبو جهنمي خلق لنا وجا قيامة أمان كسان بسبب إنكاري وعناد أقوى ويببن جهنمي لو راد دلي وان هنا راستي فهمناكن جعبي وان هنا آية خدا وريا راس نابينن گوهي وان هنا شيرتان وقوتنين راس نابهيزن وبين ناقرن لوما موانجي لوما ما مجي وان گراندن جهنمي اوان كسان هر وكي دوارانن ليش دواران جي بهتر ريا راست وندا کرنا هي اون حيوان جايت خدا وجريا راست نمايا قالي خوشكو براين عزيز عمره گو بي اطاعتا خدا و بي ناس کرنا ديني وي درباس بي او هدر بويا وجبو خدي خو بار گرانا رسول الله دبيجي روجا حسابه حتى انسان زماني عمري خوا نيتا پرسكرن وحسابا خوا نده قدو كودا وبچه هواي درباس كريا ناهيل اللنگك خوشي پشت بابيجي ايدي بلا هركس جبو في پرسي خوا حاضر بكي دبيجن جمروبك حفتي صالي پرسكرن قوتنا تو چند صالي اوي قوتيا از نه صالي ما لورا هيج بون نحصل من خداي خو الناس كر وأجر عبادتكم لي عمري مني بيشين حمو هباتشو أزويج عمري خو قبول ناكم بلي مجنون جليلا حز ذكر أو دويري دچو
قارون جمال و جواندنا ثروتا دنیای حز دکر او دویره ده هلاک بو فرعون جسروکی و مزنتی حز دکر او دویره ده هلاک بو لصحابین پیغمبر خدا و فدایین اسلامی جو خدا و پیغمبری وی حز کرن آوانان جی دویره ده خو فدا کرن و گهشتن مقام و درجین بلند گلی خوشکو برای مسلمان اگر امکانا ما هبو یا گو ام جوینا لبال خدا و حسابا حشر خلاص ببونا مجیج بو خوره که دیتر بگرتا لی مباش باور کریا بغیر جوی ریکی دیتر جبو خلاصیاش حسابا خدا نینا خدا بیجه أيحسب أن لم يره أحد سورة بلد آية حفت ما قين إنسان گمان دكي گو دما بأمريا خدای خو كريا كسي وي نديتيا نخير مروف چه کاری بكي و چه گوتن جدوه وي دركوه لروه عرده به يان دبن بحران دبه قاصدين خدا رقيب و عتيد الباوي حاضرن دنويسن إذي لازمه ام هر وقت لکرین و گوترین خو هایدار بن دا ام پاشی جبر وان شرمزار و رورش نبن خدا وصیت حضرت لقمان نقل دکه دبیجه یا بنیا إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سورة لقمان آية الشاذة لو كمن کارو خباتا گوتو دکی چه قنجی چه گونه اگر بقاضی حبات تخمه گیای خردله گلک پچوک به و اولو بدناب زنارک مظن دا یان دناب طبقین آزمان دا یان دناب کرا زمین دا بیشی و خدا دیسا درخینه و روژا قیامت بین نشانی و بده اله یا ربی تو ماجی اطاعتا خواه وش متابعة پیغمبر خوا به پار نکی و به عمل و دستوال نبي حضور خوا آمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام